Okay, díomh tá muid an seo just chun obair á phlé, so sean gná legan amach agus sin an fuairm agus an ceacht le déine a goibh. So má téime isteach. Tá si bh fegann de leithna céad cairdeig don leabhar Deutsch Komplett agus bééis se bh lína isteach an bhuairm híos, so tá an nast an fuairm an sin agus dar nói ar an bhéilre. So tá gach duine ag fechan ar seo, so seo an agaibh atá le déanamh. So tá tú chur agaibh ar bhachléon Erasmus, so stáilta ollscoile é nó í. Críicnig an tagaibh ag úsáid an ólas atá ar fád a textadó, so tá textadó ar fáildíobh chun Gearmánis agus sonraí agus fiarachaí agus gacrad a thuirtíobh. So my fecinn sibh ar an bhuairm. It's a was studieren Sie. So sin má téimiid isteach chuig an text. Ná dénig í darmid. Sa text hí siad na grá go raibh an fórmhór de daoine ag déanamh Wirtschaftswissenschaften oder Naturwissenschaften oder Sozialwissenschaften. So sin le rud ag mar seo. Ich studiere Beiger Kenkern Geisteswissenschaften Geisteswissenschaften Deutsch und Englisch. Okay. Gehen Sie auf viele Partys. Na de réir an text tein siad chuig na cóisre agus denan siad an stadder. So ja, natürlich. Céim fá go scríb mé YA. Tá mise ag cailún é leat. Ja, natürlich. Die Partys sind immer so gut. Sie machen viel Spaß und man kann neue Leute kennenlernen. Mar dearann sé sa text is féidir leat aithne chur ar daoine agus tú ag dul chuig na cóisre. An sin was ist Ihnen wichtiger? Partys oder das Studium? Cad tá níos tábhachtaí dit partys nó an stadder. So Studium. Natürlich Studium. Ja, das Studium. Ohne das Studium werde ich nicht hier in Deutschland wohnen. WHNEN. So gone on Schadder ní bhéin no würde. Würde ich. Ach, würde ich doch schon mal knieler quan. Dann crack. Würde ich nicht hier in Deutschland wohnen. Halten Sie Referate an der Uni? So rinne mar sin hug tú ein cur láthair san old school. Gott sei Dank. Nein. Ich habe das nicht schon gemacht. So buchas a dia no ní rá or mé dhéanamh. Wohnen Sie gern hier? Ja. Ich liebe Berlin. Es gibt immer viel zu tun. Bla bla bla. So dá réire an písa seo an cúisgúil ar bheith dhéanamh ná clín se sin leis an rollenspiel atá le déanamh a gcuibh agus rinnemer é go scopi agus béar an é a dhéanamh cíns ach rinnemer é go scopi an ceann interview first fear an zéhar, so agaibh don telefís agus don agaibh sin sa béiltriil, so sin an róglacha don béiltriil san agaibh sin
Béart ligand gur dalta Erasmus hu ag dem stadir I Leipzig agus go bhfuil tú ag fannacht an sin agus Béart in á rire an ólas fad sinna úsáid, mar béis de chur ceistart faoin na rudí a den tú stadir ní chun si ceistart faoi parties, but béis chur si ceistart faoi do saoil I Leipzig agus an sin chun si ceistart faoi nachleben so sin an saoil ihe. So Béart rud ag an rá faoin parties agus an sin céim fá go ranig tú an áit seo I Leipzig Béart rá go raibh an stadir tábhachtach dit agus an sin Béart rudí cosúla seo á rá cínte caiith tú actually á phlé an áit bhfuil tú iad cónaí agus rá gur nó ná tatnín se leat. So gach rud an seo tá sé tábhachtach go bhfuil si bheith ann é seo á rá agus á rá ag geart. So lever dul níl éon rud eile le déanamh go níl éon le hóracht nó éon rud ach tógaí an písa seo dáíar a chuirgí roinnt iireachtasteach leis agus dénig bhór níthe leis mar éon rud a scríbann tú atá deanta de ordcaidán le díireacht seasaí sé leat. Ní liige sé sios thu agus bé sé úsáideach dit don blion se cogan. Okay, so má tá ceiste bethe goibh seola riomh fos cúm